it-traduzzjoni tmur lil minn sempliċiment kliem. Hekk tiddeskrivi l-qalba ta' produzzjonijiet letterari minn lingwa għall-oħra Nadine Mifsud li bħala parti mill-Festival Letterarju tal-Letteratura għaddejjin b'sessjonijiet bejn l-awturi biex flimkien jaslu li joffru l-aħjar tifsira għall-kitba. Meta qed tagħmel traduzzjoni, speċjalment traduzzjoni letterarja, ma tistax taqleb kelma b'kelma. Jiġifieri trid issib dak li hemm mistur forsi wara espressjoni kurda li ma teżistix bil-Malti. Mela jiena biex inkun ċerta li fimt tajjeb x'qed jgħid l-awtur kurd, għandi bżonn insaqsih direttament. Għandi bżonn irsib xi ħaġa bil-Malti illi ħadd esprimi l-istess idea, ħadd esprimi l-istess emozzjoni. Fil-Festival Letterarju bejn illum u l-ħadd li ġej qed jieħdu sem awturi Maltin u barranin, fih qed jaqraw kitbiet letterarji f'dik li tista' titqies bħala festa ta' lingwi. Poeżija għandha dik ir-ritmu, hemm ċertu mużika fiha u naħseb li l-udjenza Maltija dejjem hija kurjuża li tisma' lingwi differenti, mużika differenti, ritmu differenti. Il-festival kompla jwessa l-frontieri tiegħu lil mill-pajjiżi tal-Mediterran. Mark Nair huwa awtur minn Singapore. Huwa deskriva lilu nnifsu bħala multidixxiplinarju billi juża diversi mezzi biex iwassal il-messaġġ tiegħu. L-awtur għalli xi wħud iħossuhom distakkati mill-letteratura minħabba li jarawha bħala intellettwali wisq. Madana kollu huwa beda kampanja fuq il-medja soċjali biex b'taħlita ta' ritratti u kliem jolqot udjenza akbar. I do a series called Daily Haiku on Instagram, and since I'm in Malta now, and last evening we were in Medina, so I wrote a little haiku about the alleyways of Medina, and here it is. Love slips through alleys, walking into evening with its soft shadows. And besides Instagram, I also use music. In my poetry, I use photography. Il-Festival Mediterranju tal-Letteratura qed jiġi organizzat minn Inizja Med.